bang' ka nolal tich ariyo ma juma mokalo ogole kar kano ringre ma osiptal maduong' ma Migori kendo otere kar kano ringre mar osiptal maduong' ma Kisii sub county ma Kisii. Ringre osinde no kawe kar kano ringre ni ma Migori kod apisas mag okwach kich kaachiel kod familia mare. Ripot mawuok kuom obila yango ni ringre apisa no yudi chieng' tich ariyo mar juma mokalo e gwenge mag Rongo kendo nokel e kar kano ringre ma Migori ka otieno manyoro to obila kod familia mare ne yango ni ringre no mar apisa machon e migawo mar omenda no mayande nolal miru juma mokalo. Riwruok achiel monywando jochiw thieth mopogore opogore obuogo chako ng'anyo tarik 14 dwe mar 7 higani pone piny owacho koyie kede tim winjruoge mane giyiere ne piny owacho winjo timnegi. E twak margi kod jofwambo ma Nairobi gikoni piny owacho mar Kenya Kwanza nosingo ndike tich lakteche 20,000 gino mapok gineno nyaka sani ka gikoni kata mana budget manyicho som omenda mane ochwal ne thieth ne odok piny kipimo kod higa mokalo. Gikoten kaunti ma Nakuru mabogo riembo ticha moheo jochiw thieth 500 chakre tich tarik 1 mondo mi oduok lakteche ge tich kendo wetiyo kod yoragoko e chenro mag thieth. The strike is on, and to tell our members that they should prepare, as well as Kenyans, that from the 14th day of July there will be no nurses, no clinic officers, no nutritionists, no pharmaceutical technologists, no public health officers, no laboratory officers in any of the public facilities across the country, because the Ministry of Health and the Council of Governors and the counties have refused to come to the table so that we can finish the negotiation and registration of collective bargaining agreements. In the current budget, we have seen a reduction in health budget of 5.6 billion. And we are wondering, instead of increment of the budget, and especially so that we can accommodate the employment of the 20,000 healthcare workers who are promised by the current regime, we are seeing a reduction. And we are wondering, how are we then going to move from universal health coverage to universal health care if we cannot be able to meet the financial obligation that would make it possible to ensure that we have adequate staffing. We have also seen an unfortunate development in Nakuru County where health workers are being left off without providing a mechanism to address the gap they leave behind. While we don't support employment under hospital-based contracts, the county should consider absorbing all healthcare workers who now face imminent dismissal to ensure uninterrupted service delivery. Kuom kinde mokalo nyakoro mga jwang' tuo manendo mikelo kod lwang'ni mar maugo mong'ere gi dhongere ni sleeping sickness no hinyo ganda modhuro ka moko nodar nyaka miechgi. Jomoko to nowito nyaka ngimagi. Bendo ni tuo ni mar nindo en achiel kuom tuoche midendo ni neglected tropical diseases. Migawo mar thieth e piny mangima WHO koro dhi nyime kod keto kenge makedo kendo tiko tuoche gi nyaka sani giseketo chenro mar pimo ganda e counties duto mayudre imbo mar piny Kenya kutende kod tuo ni mar yango kapod olandre koso serumo mar mondo mi okony gi yango rumo mar tuo no kaluwore ni tuo no nomuoch pacho ka mogik higa mar 2009. Sirikal mamalo kod county government ok ketnigi mahino moromo kuom pesa kata kuom gik mipimo gi kodo. So nego right now WHO has targeted 6 neglected tropical diseases mondo bed eliminated. Mano nyiso ni ka gibed eliminated to koro gionge in the community. Koro kawuono wan Kisumu ka mondo walos oboke moro manyiso ni tuoni ok chand ji ahinya kendo wanyalo wacho ni orumi Kenya kakae. Koro nitie counties ma watime sentinel surveillance mano ket kuonde mipime jotuo ma mano en Narok, Bungoma, Busia,
Migori kod Siaya. We have been working on neglected tropical diseases since 2006, and indeed we started with sleeping sickness as the first disease. Now they have grown to about 6 diseases. And for sleeping sickness, we started by looking for diagnostic solutions because it was probably one of the most neglected areas. Here in Kenya, the country has done a wonderful job, and the last time a case of sleeping sickness was reported was in 2009. Jalup Governor Makajiado Martin Moshisho koni moko kuom governors mapacho ka osebedo kasando kendo odio jalupgi e yore mag tich. Owacho ni ywaruok e kind Governor Masia James Orengo kod jalup ne William Oduol ok ne nyal beti por jotelogo nobedo gi winjruok makare. Kopako kang ma jod bura ma Senate res Oduol kaluwore kod dwaro mar od bura Masia thiche oko. Moshisho mabende en jatendruok ma jolup governors onyiso jod bura ma counties mondo kik gi ti kodgi marach gi governors. Jatelo nowacho ni magi e kinde mane nowacho magi sie manolimo skul ma Manar. Magavana huona kama manaibu gavana ni competitors wao ama washindani wao, na ndio unakuta kwamba wengi wanajaribu kuleta fitina ya kuwagonganisha gavana na naibu wake, lakini matokeo ya hiyo malumbano yote, uchochozi huo wote, ni utendakazi kuharibiwa katika serikali za ugatuzi. Ningependa kusema tusitumie kura za kutokuwa na imani kama njia ya kuweza kutatua mashindano ya kisiasa, kwa sababu gavana na naibu wake wakishachaguliwa, basi inaonekana kwamba ama kisheria ni wao warudi kwenye uchaguzi pamoja. Chenro mapile ok dhi nyime kambi mar keyo pima Malindi tok jotiji kambi no dhi ng'anyo ni matend kambi no tiyo kodgi marach. Machuno bila mondo tigi iro malongo wang mondo me giriem jong'anyo gino mano kelo hinyruok kuom moko kuomgi. Jotijego nochwalo ng'ur gi ka giwacho ni osebed ka ing'ado omenda ewi osachgi ewi keno mopogore opogore ka omenda go ok chop kama owinjore. Jatend migawo mar pii e sirikal ma Kilifi Omar Said osingone joticha ni sirikal ma Kilifi biro winjo ywak ka gitimo nonro matut ewi midhiero magikalie kapok omigi duoko. Sasa imevunjwa tayari wewe. Tatizo letu tunafanya tugome hapa Mandiota ni kwamba mishahara yetu hatuongezewi mishahara wala hatulipwi vizuri. Tulipojaribu kuongea na management wakasema kwamba ni sawa tutaongezea. Miaka 7 sasa imepita, hakuna hata shilingi iliyowekwa nyongeza. Walipozidi wakatuongezea shilingi 2000 peke yake baada ya kutokea katika basic wakatokea katika house allowance ambao sheria haiwezekani. Mtu wetu wa chini hapa analipa shilingi 14,000 pekee kana kwamba ni kazi ya nyumbani, ni medi. Sasa wengi sana wetu wanakosa kujimudu katika maisha kwa sababu hali ya uchumi imekuwa mbaya. Na sasa tunataka, ilikuwa tunaomba kwamba tuongezewe mshahara, nao wakaanza kutuzungusha. Tukaona afadhali acheni tufanye tugome ili tuongezewe mshahara. Kwa hivyo tunaomba kulingana na vile vilivyo, imebidi waziri akuje na akaita polisi wakaanza kurusha tear gas, but nimeathirika kidogo mguu wangu kwa sababu wamenipiga kwa mguu mpaka saa hii naona inabidi niende hospitali. Tatizo ni mishahara na mambo mengi ambayo siwezi kuongea hapa, ni mengi sana. Nikapigwa simu nikaambiwa barabara ya milango imefungwa ya kampuni yetu ya Mawasco, na hiyo ndio sababu imenileta hapa. Na nimejaribu kuongea na wao lakini walikuwa nafikiri wame make up their mind, hawataki kuongea na mtu, cha wanataka wao ni kampuni ifungwe na operation was cease operation zote. Sasa hii ndio tutakuwa na mkutano huko pamoja na board na tujue shida iko wapi na tuone vile tunaweza tatua. Moja ya shida ambayo nimesikia wakimalalamishi yao ni kuwa wanataka wafanyakazi wakuu wa idara tofauti wapelekwe nyumbani. Unajua japokuwa ni kampuni bado tuko katika nchi yetu ya Kenya.
na kuna sheria ambayo inatugovern sote ambayo ni lazima tuichukue. Ternya kadwad na mchumbi kama jodak malamu kwa mondo miyo konjire ndegi maonge nyala enya todio chieng' manyoro mane oganda yango e nyasi mar Eid kaluore kod ngiamate kathoth gi ok nyala yudo gago mapile. Kumano mokalo jamni 1,000 no yang mondo mi jogo ma ok nyal oyude kaka ne konyore e county no Malamu. Kulingana na hali ya uchumi kwetu hivi sasa henda ukididimia, hali zimekuwa ngumu, maisha yamekuwa taabu, umenifahamu. Kusema kweli yatakaifikiria pia serikali yetu kila kiendelea mambo yanazidi kubana zaidi. Hii misaada kama hii, wacha hii inaleta kudhahi, inasaidia kwa sikukuu, inakuwa furaha, lakini misaada inatakikana kulingana na hali, kama itatumika njia ambayo kwamba hali za maisha ziteremke na watu pia wasaidike waweze kuishi, ndio itakuwa bora. Kwa hivyo hao walikuja kusaidia, Mungu atawajazi mema inshallah. What the delegates from Indonesia brings here, of course, bring the friendship, bring the brotherhoods, sisterhoods. When as Indonesian ambassadors in Kenya, of course, we very much pleased to welcome them and celebrate them. Hopefully that these social activities can enhance our bilateral relations and cooperations between Indonesia and Kenya. Alhamdulillah, leo hii Chenro madialo nyasi marado Swahili pachukadi nyime county Mombasa kama utingo jodongo manojiwo do Swahili serikal ma county wa Mombasa kachiel kod bad migao mochungne kido kod timbe mag Uganda idoro ne giriure maneno ni odiochieng' no manochak dhial higa mokalo ochop lek mare marito do Swahili kagilose county wa Mombasa e karomo ma Swahili port jodongo mane ojiwo do Swahili loro mondo mi otudgi kod kido gi timbe Uganda madho nam chumbi chiemo kachiel kod wende mamiyo gi puonj e wi ber kod chakruok madho Swahili. Bad migao mochungne kido kod timbe Uganda dwaro mondo mi otiek loso grube mag dhok no makori biro tigo e dialo do Swahili kod midhiero magikale kuwuok kuom nyithindo masani. Tarik 7 dwe mar 7 en odiochieng' ma idhiala yanga do Swahili nyasi mibiro bagi county ya Mombasa kendo biro kao ndalo 3. Uswahili una uhusiano moja kwa moja na bahari. Mbali na hayo tumeangalia pia taaluma ya watoto hawa. Tumeshaanza kuanzia mwezi uliopita michuano ya mijadala ya Kiswahili. Tunakuza viongozi ambao wakifika bungeni watawasilisha hoja alukuki kwa lugha sanifu ya Kiswahili. Na tumeona kwamba hakika wa Kenya tuko na vipawa. County ya Assembly tutafanya siku special at least tukuze Kiswahili. Kwa hivyo ni kitu ambao sisi tunachukulia muhimu sana kama Mombasa County, na kwa hivyo wageni wote tuwakaribisha tarehe 7 mwezi wa 7 tujumuike pamoja tuifanye hiyo sherehe. Sote tujeni pamoja kama wa Kenya tusherehekee hii lugha yetu tukufu na tuitukuze. Kama alivyosema zamani Kiswahili kitukuzwe, na sasa kinaendelea kutukuka. Jambo la muhimu katika siku hii tunakaribisha kila mtu kila pahali ili aje aonje, si katika ngoma peke yake, pia katika chakula, katika nyimbo, katika lugha, katika tasnia mbalimbali ambazo kwamba zinasherehesha lugha yetu na tamaduni zetu za Kiswahili. Imagomag tukenya kwa juang tim mar Kenya maradula madhowath noyudo buok maduong' kairo ko GPM gigoch mar gunde 12 kuma chiel gi tim mar Senegal magin joloch e tuke go telo mokadho. Senegal noloyo Kenya gunde 3 thuolo ma dakika 12 mokwongo kae half mar 2 negidiro kanda kendo medo gunde 4 gi dakika 24 sa. Telo mar 3 mogik negimedo gunde 5 ka Kenya yudo gol mar piwangi e dakika mogik. Kenya dwaro chenro manyien mabiro yudo loche tuke modong'. Vile imebidi tu watuzidi ujanja, technical kidogo
wameweza kutuvamia, si watu tulivyotarajia. So tunasema wao ndo machampion, kwa hivyo wamechukua heshima yao kwetu vile vile. Kwa tunajaribu tu kujipanga tena, tuangalie next match vile venye tutarudi. Vijana ni kama psychologically walianguka, kama the stage fright. Wao ukumbi, kwa maana vijana wengi hapa ni wachanga, ndo wanaanza sasa huo mchezo. Nyakuram gajong mane makelo e giko mar chenro ni mar kagi kacha winjo kae wacho ni wamechukua heshima yangu kwetu. Koro ukabo smiling tisimani nyinga Lydia Ukero kamano ibed gudia maber Nyakuram gajwang wechegi waloso nukende bokel nukendo sachiel kanyo gi Sadik Marotieno gi Simfroz kachiel gi Manuel gi Koreo Makare kita wangi chendo mara ngichwelo kachiel gi Moriti Masani nyinga Lydia Ukero.